Muciumu kumantere cia marimanti Tharaka ni ukurira kioto kia mwami woro rakwire nyuma ya kuringwa ni bikibiki ya bisa umwe wa county. Bakirera bawitite kuona mwiri yo mwekuru uyo bariwa kira bakwenda ni kioto kia mwami ukithire kikioneka nontu niwe urabarera nyuma yethewo kwa mwaka 2010. Paul Wakabithi na utwachi onkoloki. Ikiro na kithikiro kinene nyuma ya mwekuru umwe wa Antigua kwa ritwa Elizabeth Matiku maboka mwathu na urethiritwo ari thokoni ya marimanti wa Kagita akithukomagira ana bake gutoturo bwake nyuma ya kuwata mutingo na kugurarwa buthu kwi bikibiki iria arakeranagia barabara kerete njira injection ya stage ya marimanti ara no bikibiki na speed ndio ya muringire ya muwithia muringa ya mwatura kiongo kyo kyathembire apas university second year ndete thandia ndio mama reki na ututiga te ntije no ndomithagia ntije mwankau no akandomithia kaire ndito kolomba ntu waendi wega paumire pantetherie kingondekeria ndo ndathomagira education as a teaching de na mathiko tutina tukanjangiria ko anto paumire batutetherie kingo mama no kaboya na tio tumbago muno kiboya aga ana bahende bagituranirwo inthiguru bora bakendereanga na muturire wao nontu baingi bari macukuru na gina wehengano arabacwagira bisi na njira ya gutuma nguo na carani thokoni eno ya marimanti wiki ya county yaringa mam na narekirio tutiga taino tule ya mochari tugitwo mbecha cia mochari cia postmortem tutienwa mbio twe wetie nwara twatigitwo nwe baba na akuire nyoyonge otutiga na inya kuri my brother inya arari second year university tutie tugatethe kata kwena kama sister kangi karagererio form 4 ruarua inya ko tutie tugatethe kata ko inkuromba thirikari ya county tutetherie inya thaino tutie tukabangania mathiko apta twatiwa twitio twana twankia twiana utiebu tukumenya tutie mbere tutie nyuma enkurukiro mbere ana baigururia barabara eno ndaromba muno barabara inya ikirito mbambu within ya junction tubantu junction yere na muno ichi yachumete bwegoro chithiete bwa kathita chiugetie muno kwa gwigekirwo mbampu ya tutetheria muno ku minimize mbampu na inya iba obibya biekagirwa bya speed limit twikirwo bio kenda muntu akinyara kona athoma kamenya kwina speed limit ibatiri kwigwere onde na market Kagitani wako barutite mbitwa kiri thirikari akaunti ya Tharaka Nithi gutigira gina wao na kuwata gioto giake romba thirikari akaunti ikuthingatira haki ya mamu aone akire batiri nontu kuringa mtu njirani no akumura ati into simple kuona ne bikibiki undira speed sana kwa uwa haki yake akona nyowa nyanyu thiri akwa ya nkoro iganiritwe igerere tore kwaranire na muruti ngugi uyu ritiromba guciara matunda mega nontu boitumi kathumba nkiripotera uru TV kuma thokoni ya marimanti Beto wa Paul Wakabithi.